Wow, Roja was smart. Or share trending issue. Now I share case, or share the gravity of the case. Captain Smart no na mo no. Adake di Captain Smart here crash o. Ain't one God this year, a Kama president. Avraham Moshe, any TikTokers, have a clash with Prophet Roja, any Captain Smart. Ever programmer Captain Smart, any Prophet Roja, yeah. Now Prophet Roja ever to me say, oh, Captain Smart, any Ghana future president. They say, oh no, any Ghana leader as well. Captain for 20 say, 28. Hey, I must actually say Kofo. Just a Kofo 9 AC a walk kwan sir. Sansana Proveruja Eka no eno ana kama president ene Avraham Moshe ene TikTokers abe reply no. Memo anchire mu no akire wadwen ama me. E wo comment section. Ayi Penyah Brock Media. Me so say nidi mu. Obe like video no that my boss subscribe button so na be click bell notification icon for latest updates. Na be chire wadwen ama me e wo comment section. Me so baso no wa share for onya bi ahwe. Eti last week nimo ana out of nowhere ye hu say Prophet Roja eko PM on Onua march with Captain Kojo Smart, Penyah Captain Smart. Na ehọ no ana Prophet Roja edi nsem bebre bi atutu dwa. O kire mu say Captain Smart ene Ghana future president. In fact, the tell Captain Smart tiase nyina no say oye Ghana future president. Isa se Ghana nkroma na tia no. Nti wonye odwuma anya morning show. Wo ye president of Ghana. Oh wow. Okay. Captain Smart ene Ghana future president. Na ono kra no onkobuso onana enkomame eyi na gu abra wonyem na de ama ya nyina nyina eye nkomhye dala so se oba be Ghana president yese okeka nsem burubu nsem bebrebe so mami wiyo abra wo mami nyinsen wo sa won kan kire wo akobihye no wo si na adwini pise skunti because na wo na na ba pese wo mami anya nurse ni eti bra wo mami nyinsen wo na na ba ehye na senku yenyi untungu eti awia gede bi wo na ba ma awoda so ti ase 89 wo na ba onya mfie duro sansa na ofirim Me na ba di 89 mi wie yanko ma wo 89 ni sisia wo na ba ma wo ti ase nyina ya wo na ba ma nka wo captain ka nka ho wo ma misi na adwini pise edwambo bi ne mahu yo o se ma me ni bowura dwambo mu fu aduro se okwa konom no yi Captain Smart atoagu na wana we dey am fragi awana mumfa ne nto suma me there be o awana wona na bema okura sunsum na ya ka kira ne se ne nana bi beba be ya Ghana mampani brebi na mampani no beba be ya no ena wo ma me ya funu mu so ekibra ma me yin se wona na bema ko abisa ami ka kira ne se wo nana no eya wo ba no wafa yefunu na de wo ba no eya o man ni nyina mfa so ntifa wo nan esifom eti wo ehyan sha dwene na wo na ba nya yenti na enu kwan so na ba tenase no hunu mpajaye ba wo na ba ma de onyame aka no awoso na ba ma tenase no de nani ehunu ho mpopoye Oh, kana Captain Smart aye tin hwe nanim ase obi a yaka asem a ato ne so asem eye no kre a emiamia no cause ka da ya Captain Smart aso nyina emu eno de ko si so say Captain Smart kwan e wo se okokofo na yase na kofo eye ade bi ban cause o wonhira bi a wo so wogie na enhira no e wo kofo nsem na ye se bununkum ni mabie mabie se Captain Smart anya ne ntem na wanko na mununkum ni kasi se atwom non onko to kofo meaning say sabe kofo enam ewuo kwans ewuo efrefre kofo man nsem na Prophet Roja eke ne de na nka ni so so ara se you can say commission no obono wa but Captain Smart sorry tell Captain Smart just set his mind Captain Smart dey nim na Ghana ha wo ya set his mind and in someone na Prophet Roja eka no say ya no kura Captain Smart inti Ghana for the big enye we were kwai wo ye senior settings mind SSM senior settings mind masa Captain Smart the settings no I know she fucking no and as a comedian as abusia come up brother one go the see Avraham Moshe any TikTokers abe clash with
prophet we just say that we part the settings and come say we adwuma hyehyɛ o ma hyehyɛ adwuma e no be di Ghana for adwuma hyehyɛ Come for the sake of our listeners. On ka obi wa Say captain kura no wa ba wi ase pen. Na okay no na madwiri mu ye me na but sofo panyini amakwata abe confirm say ampa ne Roja kan no ampa. Na first one no kura captain ba ye no mo ye 9. Mo ye 9 na no na Joshua wo mu a na wo say obakotijeje so for makwata di o kana sema na amafo ese no message say the papa na meta na mentano so sebi makache makache say kurumu ase no say no sebi enkosafo nyati o enkosafo nyimi biemie it say o kasa o media no so a na asemo na say o kana antoso mu a akole betuma dey etwa bo free Olaki kana ju achire wo se na obi si wo se Jesus Christ na ire ne ma wo France yi akole bi ti sase mu ya e de pa no badwa fa ho atemi die insult na be dey e be ba so papa yi osusu ha nani na Roja no enimguase na etwa ne ho da ehia so ati ase enimguase etwa Roja no we hia onka ho bi me pese me kana asem me kurumu asem so ni me nya asem a me twa mu egu so eno so be ye adwuma o cosma for be ye adwuma Dozofo amakwata ni Roja de omo ye baako pa obi ni ba bia papa yi de baba kwa ma wale kwa awankwa bisa enti movie no enche mo he de ekọ nice movie wana de baba wale dozofo mi ntwa so o ayo ayo kwa yo sia ye awo ayi sana Captain Smart obeye president you ko you smart next word na say next word na we have prayers this word anya possible say anya possible odi fo ashe nkoma say anya possible odi fo be na she nkoma Roja odi fo be Roja Sablante say butu na adwen nti on kan butu na adwen on kan nya say bokroma biem ade ohunu ya ohunu say that very day anopakura Captain Smart eba no obi friend call I mean oboni pending and I was saying who say Captain Smart a transaction because sending mo 100,000 and 10,000 bid ma will be and I was so for all those kind of things it doesn't help one in pahiya no and found magician level where on the number any pahiya mwa odi pahiya mwa obetumi aye dey pa obi on my generational case a generational problem the sick asem na juma asem na wale sem say the only nye no enye Captain Smart asem me see Roja no munja no me catch say all ba bonte no ombra ase o konfo o say ni usampa na o de sofo ne be da nipa ne koka na be ye yidia only dey catch say me kroma so ni me nya asma me twa mu agu so ne ki no wo timi ye bi ba me twa gu so enti de bia no me chen o de bia me big chen o enfa o de no ka de no be ka oni bibi obeka so twa no aka se bia ni osofo Roja no fanasem to nche ono onka ya kola onka hu bi kra o say ye Captain Smart no na mo no adaka di Captain Smart ye crash o e pia bonte sad news ama to ne Canada ana we ne to nche na amafo bono fake prophecy ni ade say asofo no omo ne president this year sare dia omo person cast me to mu tri mu say le me ba ko say okateje FIFA Ghana ho na committee say and so yes and it was awful Captain Smart on council president BD Captain EP politics aya enka yeti MPP say what yase ko joni bi so that say enye ne kokko abuma waji bunkuru di fasa nkwan a obi no so be wie no abere go man president amone di a de no wa Ghana emfa forget one prophecy bo na say o ka ya na nya say ndim so mo ka Prophet Roja baby obi amechia wo ukọ Captain Smart ni program so wo Onua TV on se ukọ ye no ka se dwonkuma ukọ no ho ka che se ewu da nanim be poison no wo yemu nkrofo mienu ba on de obewu on se uka dwonkuma wan fiu because Ghana from painful no ukọ hu ade na wo ka kire mo mbe limitew because umutrimo den umukuta adwumfin ye wicked Ghana from painful ye vampires vampires into o bananima be cars ma chere no unimse wo be peska o bananim so unimse wo ye ntete akora wonanim enyame na eprim wo akoma saa Prophet Roja nyam kupon na eprim painful akoma saa
omesi wudro ne de omunya num wie omukɔso wugu sesia wasa ko kabia kyerɛ pan mu because one fi wo because omutrem odin omunwene wo ma we ho adwom bɔne ne kuta wo mu eti wo mu no ombekɔso wugu omu ane be poison wo mu ho Yankopɔn na eprim mu akoma odwo prophet Roja enti en hawo ho na wo ka omu ntie nyame na ayi wo mu sa awudro ne de ombekɔso aro numawu enu sa 2028 no nkɔ na wie no ne bi mu asa no num poison awu a ye gana from pan from because odwom bɔne ne kuta wo mu omunwene wo mu omunwene wo ma we ho omunwene wo ma we ho vampires politicians are evil omunwene wo ma we ho o man yi kodi chitimu hu ye na mu sisika di kofie na mu wieska NDC fo ba ye wia sika wia no mu wia mu wiesika sa na mu da mo ntwen the time will come no the judgment day no na mo hu se Ghana fo mpanyimfo a mu ye NDC fo a mo ye di masisi position no a mu wiesika no the time will come no mu bo face the judgment eti poison e de prophet Roja en ha ho no mbekɔso wuwu omunya nwie ye 2028 bebrebe say wu empayfo na be say poison wo mu na hwe ada mapene ho akohwefo asansafo mo me say ebo ye ne mo apo so Ghana fo nyina emfa video we emma Roja emma me Roja say we a prophet say we a pastor say we a evangelist Roja tie asema nyamidi for the great Bible prophet here me da wo man Ghana yie de empire boku ano me ka kirew so na okwaye no Captain Smart onua TV no sa show no bo modern na wankasa boti na hwe se odifo adwuma no anase sofo adwuma anase osempakani adwuma na okwaye ye no hwe ye prince Ghana ebefa ne ntoma pa afura nanso ye boaboa no a na wo pese wo hwete no de America kire wo se Ghana hweye e na Ghana anyiwa ama ema ye boaboa no na wo nso wo ma mehwete me pese me ka wo ma hintasem na de me pese me ka kire wo se hwe ne yie na bofo na wo de ne ye adwuma no se bofo no edowa ubehunu se bofo na wode wo ye adwuma no se wono wa ubehunu asɛm ba ko pe na meka kire bofo na wo se friend writer Roja no se sa bofo na ode wo ye adwuma no se wodowa ubehunu se wono wo nso ubehunu bi enyamedifo minim asɛm a meka akire wo eno nti onipa biara on sabeka video we ne share fama unia se the enyamidi for the great Bible prophet ebisa Roja ene say bofo na wode ne ye adwuma no bofo no edo no ana say bofo na wode ne ye adwuma no bofo ne no no me enyamidi fo minima sem America eno nti hweyie ena oman no nyame anyiwa ama oman Ghana nyame hweyie ena wanyiwa ama efri say enipa bebre aka nsɛm akyerɛ wo eti na minim sɛ wade yie ne wo nkomhye no ensakyeraye bebam nanso asɛm a okɔtena Captain Smart show so a wo kan ye no ɛna ma nyamedifo menso mabamu bi but ye masɛm yi na ye nhwehwɛmu fa bɔfo na ye friend writer Roja no a wode ne ye adwuma no sɛ bɔfo no ɛdɔw anaasɛ wɔndɔw asɛm a meka kyerɛ wi Jese uko humu ansa no wate ase. Ghana for among fire man e be 15 years. 15 years. I'm saying it on TV. Yeah. Na do for among fire man. Na do for among fire man. Because Mount is all over the news. What was this here? I am seeing it. Say actually number 15. Na better TV is here jail to 15 years. 20 no more pie. Na otia owura bi na so. Ya mompire e be jail time I want to be for 15 years. When you 15 when you once a Roja is smart. Wow, Roja is smart. Or share trending issue. Now I share case no. Or share the gravity of the case. And when case ya that chama won to me so no.
at least send wobeko say yen mompaye ma chema wuntumi na wo bi bo oman krono a say nipa no o hia jail and o hia mpaibo wo be ka kira yen say yen mompaye ma chema wuntumi a say chema wuntumi sika wanya eye legitimate money a endie ye danyame ase say wofa kwan paso na wedi yie say ye kwan bone say chema wuntumi aboga na krono a e wo se mra ye aduma na jomama memu ekura no de omo ye no kra mani age e hwe committee yo mwati ya free ECG ene DVL mpanyimfo akotena ho a hwe sika mpanyimfo di gokro we mu wafa ya enye ne na start yo mesihwe so mbeto to omo ne meyi a won e wo se special prison for mpanyimfo akronfo nko a Midonyame chama wutu ka so obebi abanche so obebi amo emu ana abanche ebro no why ebro na why contract a bro contract a kwai contract ni nyina aka kwa du no na wo say NDC for twetwetwe on ho kakra me maka cha John Mahama he's fortunate John Mahama or to say a lucky child John Mahama or ya bofra ya wu ni be wiase ni ti na ye wo hwe transition of his life or ya a lucky child and was say Sagittarius or ya very lucky hwe ono pani obi a Uber saw your president, you don't need experience. Or no penny obia. Why you're president in Ghana when you experience our saba? And this is the only time man obey redeeming the image. Now we're fixing the thing into Ghana history. Yeah. Until I said John Mahama or yen is a wound Tiobia or yet the best Ghana for any. Yeah. I never quite John Mama yet ever Ghana for the year or Chia Kronfu Gumu Kurana and Yaki Kra. Jenim so a book I say, ye more be to me. John Mama Nama, we finance minister, we Ghana. Now, oh, can of Roja to be say a ref in the wall. You won't talk. Oloni. Me say, it that's all back, and I'll be what I went to. For a whole finance minister, yet your man 8 years. Ya two abanu we lose no be bo akonta wo se we yale. What buban? Papam onka ho. Me say either so be ba bebu nkonta ana obewu ada akwantu. Mo bo man kro no bo man abro say. Huh? And then a galamsey started 8 years under MPP. Hwede mo de galamsey ye yensu. NDC for the biano omodi omo ho agimu a ama ade ne kono aye style because enyinem ka akwan ho still galamsey koso akra to konongo ka akwan ho nyina galamsey koso Yeah omodi omo nan si fomu a amanfo obedem enti Roja mbeyusu strategy Captain Smart opesa ade ne ye pa ye wa ha ebrebi Captain Smart sheda kofra abrewe bi betra ni show suma abrewa ne be ka say or ye reincarnation of Kwame Nkrumah and the fan ikosi Captain Smart Captain Jaya Grona udi no why Captain Smart ye respect o pa what Captain Smart oni Roja hihye adwuma and ye de na betra na just say you see minim the agenda Captain Smart social engineer or person or engineer to abontin ho. As a renowned journalist like you, na omanya ye fighting corruption. Na emra any a former government and as a former party a penny chairman be emra ni needy. Na a so-called man of God I bet now when you catch that will say, ye mompaye na hwe be jailing no 15 years. According to that concept, you know, ye mompaye na Nyankopon stop from jailing obi a wabo man no chrono. Who as a journalist, who be educated the so-called man of God. I'm gonna say this is nonsense. Oh, no so catch chale san kwasi an kom na nsha no ha kra. Ensha san kwasi an kom no kra say ye mompaye. Na urade ma ye nja obi a wabo micro no. Eni omko yi agrada pie. Eni omko yi agrada so pie. And obi better I say justice for agrada. And I'm say justice for him. Omo mu dem no mo nya man for papa na man for okunu no. Ah, say agrada abadi swa. Woni mo bi newborn baby yaji abofra mama me dem mama be ne yeti mu baba Captain Smart say Captain Smart nkonko hu president ekofo o we no wo ho ha
Roja baba ya be ku president Kufuor kwa. O yade na no be ku president Kufuor. Mame mbonetie. O man be ne yaman question pofo akwanya ma o mutu futurubu nipa adwene mu sa. E dey me kurokura na nipa be ne abodam rasa. E dey asam ni. Chere wadwe ma me e wo comment section. Aha yi Penyah Block Media.